USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ano ko na? Manong Carlo? Ni Mama? Wen, ni mamang mo. Siya ka mismo ti may isa nga nakasaksi. Ti panang tiliw ken kuhanan ti pulis. Anong ti basol ko man ni Mama? Tapno tiliwan da. Awan ti amok ka basol na. Basol na. Kas dangig ko. Idi saan na pa nakabayad ti ado nga utang na. Utang? Wen? Nagsasaro no. Nagarbot pa nagpaalam iti graduation mo. Sa napalabas ng birthday mo, grabe. Ano ito ko matinamnama yung pangalaan ni mamang mo? Pero kita nga ginastos yun. Tidwala nga okasyon. Idin to tawanin ni papang mo. Naggastos kayo pa, iti pa nakaimansahayag na, iti pa nakaitabon na. Gaputi utang. Naibalot ni Mama. Kuwan. Kasanuak nga Ruden, Mang Carlo. Kasanuak nga Ruden. Idedayta nga naamuak manong naimi kasla naming pinsan nga nalolawaghan ti panunot ko. Saan kaya man nakas idi? Ada parang balbali amin. No idi, ta si bibiyag pelaeng ni Papa manong naimi kat napintas ti biyag mi. Napintas kan takkel ti balay mi. Siyak lang ti anak da papaki ni Mama. Kat amin na kayat ko, itad da. Luhok, nagarbuak, subsobra allowance ko nga gastos. Iri pa nagbasak. Managbarkada, ada na kita barkada, ngay libre-librak ida. Tunggal okasyon ko, garbo. Ngayon may dinatayan ni Papa, kapoy ti sakit, manong nami kastauna itila dingit mi, ken ni Mama, agsipod taawanan ni Papa. Kahit nakatigasawan nga awang maten ti kwartami. Iso nga nag-uutang ni Mama. Nukastang ibagak, nga no saan nga matungpal ti kayat ko, kagurak ni Mama, kaya nagtalawak. Dito ti kaditi kapuna no apay nga, imut-utang ni Mama, kahit na lang matungpal ti kayat ko. Dili awang gaya man ni Papa, alas ken ti panagbalbali ti amin. Saan kami nabaknang kasidi? Ita si babalod ni Mama. Nagdadarasa ka na paan manong name tinakaibaludan ni Mama, nga nagsangsangit ak Mama. Saan nga babaling nga saan kayo nga mawayawayaan? Gapo kanyak kat nabalod kayo. Iso nga ramidik ti amin na pumuspusan tapno makarwar kayo ti pagbaludan. Ikarik, Mama. Tingkay ng gan, papagayam. Kat may salayang napasat ti pakasalitaan ni Lydia iti Lawag City. Ti pakasalitaan na ngay nakpinauluan iti panagbalbaliw. Kaya? Saan ngamin ngagtalin at kakapsat ti kasasad ti biyag? Aslang arod pilid ti biyag. Ita adda kay ti ngato, madamdama adda kay ti baba. Dahil iti kahit nasawan kapsat ti ngagayam. Kaya? Kat no da kayo kat madama ita ngagbibuya dito'y page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, pakishare ken kastamutan na ag-subscribe kay ag-follow kay kuma para ito'y page ni Paring Ray no saan ka pa yung nakapalo. Kasi pagarikan ta may upload ito yung video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kay kuma. Yeah? Ni manong yun namin na ito, Nemi Ruiz, host tilagib tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026.
6 babaen kani Reynald Dore Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kani the programa nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti pa nangyat matunmet ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga paghapakan niyo kada kita kakadakkel a premyo. Imagine, the 50,000 pesos the grand winner, 30,000 pesos the first runner-up, 20,000 pesos the second runner-up, 10,000 pesos the third runner-up, kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kata maawis kayo nga agsurat. Iti program iti nga lagip tinapalabas kaya absat kang IAM at nyo di kasta kat magunudyo di kitang premyo. Yeah? True to life success story dagita di kiti kayat ming ingkay ipatulod. I-computer yo sa send iti email address nga nemiruiz@yahoo.com kung saan kat siyak timang interview kada kayo ipakamuyo lang kanya. Ag-message ka lang ti page nga Dear Manong Nemi kung saan kat page nga Ray Fiesta Sentenced Award kadi bagayo. Sir, kahit ko tagpa-interview kan ka may panggap iti lagip tinapalabas ko no na yun. Di mayat, di ba? Uun ko na yun na. Tapos nilikas tagat at kinawatan tayo. Madamak pa lang i-share. So nga kayo, i-share yung madamdama, inakto ituloy, nga ibasa ito'y ababang lagip tinapalabas ni Lydia iti Lawag City. Kahit napipitas to, tingkay pa nagdangag into no aldaw no bigat. Gabuta, may ibasa ti lagip tinapalabas na ito into no Sabado, Valentine's Day. Nagulungan min din panakaulit-ulit na rin. Ti mangiganyo ita apakasalitaan into no 12:32 ti lagip tinapalabas ti pakasalitaan ni Vanji. Dede imbasa kada kayo di kalman dito page ti Paring Ray. Okay? So kada ito'y yung kayo tumangigan into no Sabado into no bigat iti 12:30 hinggat alas 2 iti program at yung lagip tinapalabas. Ito ulit yung haro din nga ibasa. Dito pagkasalitaan ni Lydia ngente pinuluan panagbalbaliw. Ito ulit yun nga ibasa. Insingasing ko kini mama manong nemi katap no mabayadan na iti utang na ket mawayawayaan. Ila kumi ti balay mi. Ngem di na pulos kayat. Takunana nga isulaengen ti pakalaglagi pa mi kadidi papa. Nagpatulong ak nga rod kadagiti barkadak nang ron na kinilita manong nemi nga best friend ko. Imbagak ti problema. Kat kasunod nga makabayad ka. Pangalam nga rod. Aging na panunod ko ni Jason manong nemi nga boyfriend ko. Wen, ni Jason nga boyfriend ko. Kadadarador milaing ti high school nga madan nagkinawatan mi kini Jason. Ada nga mamabalin da Jason manong nemi ta negosyante di ginaganak ken kuhana. Ket imbagak ti problema kasunod nga matulungan ka. Dinamag ni Jason. Kasulitam ko man ni mamang mo. Ta iso ko matibang bayad kadagiti utang ni mamang ko. Ha? Jay utang? Umutang ka tap na tabagbayad mo kada jay utang? Kasanungod nga mabayadan nyo? Agpahayak kakatulog yo. What? Ikarum? Wine, ito ori man nga tawin. Basta mabayadak, ti utang ni mama. Nakautang ka po kanya. Kentap nga mahawayawayain uso na. Kahit saan nga mabalod. Kasanungod din di pa nagbasa. Ang bale, nagbasak tulaing no may karok ti utang ni mama. Nga utang kining mamang mo. Kaya't nga ta ni mama, kasarita ta ni mamang mo. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi kati pagyamanak imanugot ti ina ni Jason. Agbalinak akatulong da. Tapno may karok numano iti pagbayad na kadigiti utang ni mama nga nakautang gapo kaniya. Kasta nga ron tinapasamak panong nemi nagbalinak akatulong ti pamilya ni Jason nga boyfriend ko. Nga tinalimat kadida mo nga adda nagkinawatan mi. Nawayawayan nga rod manong nemi ni mama ket tawtawagan na. Mama,
nawayakon. At ako nang bayad, ti utang ko. Hindi naman ibagan sino. Nagawid ak dito balay, awang ka anak, sa dinutayan mo. Ma, didak pakadanagan. Agdaak tinasya na kasahan. Ngam, anak, basta mama. Diyak maawatan, yak tumitlagtal na. Basta, basta tinaskan kat nawaya kayo. Basta tinaskan nabayadan ng ti utang yo. Nga po, kanyak kat inautang yo di kita. Anyat kahit mo sawan sikat akikaro. Sikat nagbayad, nangalam ti kwarta. Ma, adda kit tinasya at akasad. Istungan ditak pakadanagan. Manong name makatawan nga nagbalinak akatulong. Aging ga manong name nga kung nakanyak ni Madam Mercedes nga ina ni Jason. Mabalin mo nga impake di terwaten. Gabot ha, nabayadin yun, tuutang yung kanyak. Madam, may sapal lang at na. Kasano ko ma? Nabayadan amin yan. Impake mo di arwaten, kadadagur ore kang kadita salas. Agkuyok kayo nga gawin. Hindi makitak tagur ore kanyak manong nimi. Mama, naging narakop kami tinairot. Mama, kasano nga namuan nyo? Nagasaritak ni Jason. Kadibagaan at ihabin. Nangalan yung orti kwarta. Ngayon nayon nyo, itisan ko pa yun karo. Nga utang tayo. Inlakok tibalay tayo. Ay, kasano nga rin sa dinong orti pagyanan ta? At datawid ko nga basit nga lote, may pagpatagdaranin tibalay. Ano samlaing ng anak, tigagangay nga agbihag. Mapnek kan, iti addaken ka nga simple. Ma, nabayagan nga amiris ko na itang bitot ko. Kaitawan ni pagdanagan nyo. Sa anak ko nakas idi nga nagarbo. Mawata kong di sitwasyon, mama. Tinasken kat adda ka addaak. Tinasken kat adda pag naidan tao, nagagangil lang nga balay. Tinasken kat nawayaak. Kan tinasken, maituloy kong tumitlang ti pa nagbasa. Daita tinagbaliwan ti biyagming manong nimi awanen de di papa. Kat gagangay layangan di kasasaad mi. Ahana kon nga nagkarbo ang kaslaidi kat impas nagko tinagbasa. Mapneng ako no amanot ited di mama kanya. Aging ka nga nakapagturpusak kat nadanak ti trabaho. Nga da kami matlayang kini Jason tinagkatuluyan. Napatakkel mi matlayang ti balay mi manon nimi kat ni mama ti kanandan nami kini Jason agraman karig ti talungan nakmi. Napintas matlayangan ti kasasad mi ti bihag saan na nakas idi pintas man nga nakarbo saan populos ni namnama akasya iti mapasamak kada kami. At least naadala na akong manon nimi. Dito nga rin, ti pagkasalita, thank you, italaing mo nga nagibasa, kat sabi ko ma, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan di biyag, kadagitipada ka nagdengeg, more power to your program. Tuwing nga rin agyaman nga pagayam mo, Lydia, Itilawag City. O, ingkay nangigan, pamagayam ha, ti pagkasalitaan ni Lydia, kat thank you, iti panangisiryo, thank you, iti panagbuyayo, thank you, iti panagkomentyo, ken thank you, tuloy nga suportayo iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencio de Award ken kasama tayo iti program ang tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Thank you. Kadagiti nagbuya. Aya, sinuda. Okay, takitan kadagiti nagbuya. Tarararan. Natatam no iyak na Stayda. Sakbay nga pumakada tayo. Aya. Sinuda ni Mila Milyare, ni Perlita Glipe Matias, ulitek, dito yung pakasalitaan, abo ba, napimitas ito ting kapanagdingig, ti pakasalitaan ni Lydia, into no malem no sa Sabado, into malem no bigat. Tati mangigyo ita, dito lagi tinapalabas, kaya ti masak di kalman nga ni Fanji. Yeah. Kaya dito tayo pagyamanan, nga agkang kanay ng bibuya kada tayo. Thank you very much kada kayo ni Norelin Perdido Tamalay iti Bahrain kasama ten
kini Ruel Cadawas iti California, ni Elsie Marcos ti Canada, Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Amalia Jose iti California, ni Mary Bananag, Mary Bananag iti Las Vegas, Nevada, Leonardo Kabulisan iti Eva Beach, Hawaii, ni Melvin Natividad, Paulina Balwalwa Bautista iti Waipahu, Hawaii, asawat ken Carlos Akupan, ken Jacinta Akupan ti Hawaii, ni Erlinda Pantirosete iti Jatun Bintaro, ken asawat ken Erlinda Estivillo iti Hawaii. Okay, kikita tayo tumanen into no madamdama, palubos ti Apo. Thank you for watching.